tunruma chuan in khel result sang le abe bom te league sang te bul le aken tel thil then khat te kan soizau do na heta hian player mal anga che thazual te team anga gol khung tam zual te po kan soitel don ani European top 5 league a league 1 ti lo chu khelchun zomania heta hian Serie A in khelang sara Juventus in an mi khwal Roma gol ni gol khatin an hneya Juventus tan minisomli palina Portuguese player Francisco Conceição an gol hmashwai khungin second half minisom sarina Luis Openda ana khung bela Roma hian minisom sari pangana Tomaso Baldanzi mangin gol khatan khung ve boka gol dang ero lu bel talovin Turin club hian an mi khwal Roma laka hian point thum an hlo chuak Genoa khelmola Atalanta in sikhat fai hena an changa golom chun hi minisom ko palina Isak hi na khung ni in Atalanta hian hun top don naite a golan khung mangin point thum an hlo chuak ani he mecha hian Genoa player Nicola Leali minute thumna leka red card manga hlo chuani in mi khwal team Atalanta hian hun tamjok player tamjok in an khela ma se gol khung an har sata wangin an chak zo lo teu hle Serie A season kalmeka hian gol som khung tling player an la ommi alawa akhung tamber Lautaro Martinez hian gol ria chau ala khunga tun season a Serie A hian gol khung an har sat hlom hle team ang point gol khung an har sat leya gol khung tamber club Inter Milan in gol samthum pali an khunga anni hi chu an pa ngai riviawa abak zong club som pakwa hian gol samthum an la khung tling lo veka Inter Milan ti lawa gol khung tamber chu AC Milan ni in gol somni pali an khunga ni club somni in elte hian match som panga le som paruk an khel to hloma ma se gol samthum khung tling hi club pakhat chau amin gol somni khung tling club pasari anom boka gol khung an har sat hlom boka te bula po sangfal anom theime ulo te bula hian ma hroi tu Inter Milan hian poi samthum pathum an neya pahnina AC Milan in poi samthum pahni nein pathumna champion line poli in poi samthum pakhat an neya palina Roma hian poi samthum an nei boka pangana Juventus in poi somni pakwa nein paruna Bologna in poi somni panga an neya abikin te bula top 5 chin Inter Milan AC Milan Napoli Roma le Juventus te hian champion base na an la nei lian zual leya te bula paruna Bologna po hian ma hroi tu Inter Milan an phak lo na hi point ria chau ani Germania Football League Sangber Bundesliga a in khelang sara Borussia Dortmund in signifaya an mi khwal Borussia Mönchengladbach an hne hnuin RB Leipzig khelmola Bayer Leverkusen sithum finance chaka heibaka champion lai Bayern Munich in khwal mola vek Heidenheim sili finance sob boka Bayern tan hem minisom pangana Joseph Stanisic gol hmashwai khungin minisom thum panhina Michael Olise ana khung bela first half a goal ni an khung hnuin second half a goal ni vek khung belin minisom rir parungna Luis Diaz mangin an goal thumna an khunga additional time minisom ko panhina Harry Kane an Bayern goal li na khung lein Bayern hian sili fine all samtaka chakin point hum an hlo chuakani tihian Bundesliga season kalmeka Bayern hian khelsom panga point somli pakhat nein point kwa in ma an hroi fal meka panhina Dortmund in point samthum panhi nein pathumna Leverkusen le palina Leipzig ten point samni pakwa veve an neyani Germania Football League Sangber Bundesliga a hian season kalmeka gol khung tamber chu Harry Kane hini in gol som pakwa akhung tling ta dera Bayern in season kalmek Bundesliga a match an khel zong som panga Harry Kane hin a khel kim veka heta tang hian gol som pakwa baka assist thum nei telin match som panga atang hian goal contribution somni pahni anei ting dera Champions League a match ruk atangin gol nga akhung to boka DFB pokala match thum atangin gol nga akhung boka Super Cup a po match khat atangin gol khat akhung Harry Kane hian season kalmeka Bayern tanin elna akhel zonga match khat lek akhelna po ni sela gola khung zela in elna akhel zonga gola khung kim vek Harry Kane hian season kalmeka Bayern tan hian match somni panga khel to in gol somthum akhunga assist thum nei telin match somni panga atang hian goal contribution hi somthum pathum loi anei tling der to ani Spain Football League Sangber La Liga po khelchun zom ni in heta hian Girona khelmola Atletico Madrid sithum finance chaka Atletico Madrid tan hian koke Conor Gallagher le Anton Griezmann ten gol khat theu an khungani Villarreal khelmola Barcelona sini finance chak boka Barca tan minute som panina Rafinha an gol hmashwai penalty atangina khunga hemihnu hian Villarreal player Renato Veiga an red card join Barca in player tamzokin an khelchun zoma Villarreal din mun achezual le minute somruk pathumna Lamine Yamal in lar zuin Barcelona gol nina akhunga goldang lubel talovin Barcelona hian sini faya chakin point hum an hlo chuakani
Real Madrid point an mi khwal Sevilla Sydney faya nein point thum an lo chuaka Real Madrid ta minute samthum parian na a Jude Bellingham an gol hmashwai khungin hun top don hai minute samret parungna penalty atangin Kylian Mbappe an Real Madrid gol ni na akhung ve le a he match ha hian Sevilla player Nascimento Teixeira an minute samruk parian na red card choin Sevilla hian hun top lam player tlem zokin an khel angai pha ani ti hian La Liga a Barcelona hian poisom li paruk nein point li in ma an hruai chhun zom zela pahnina Real Madrid hian poisom li pahni nein pathumna Atletico Madrid in poisom thum pasari an neya palina Villarreal in poisom thum panga an nei bokani poisom thum hlo chhuak tlingzinga Espanyol omin te bula panga na an niya poisom thum an hlo chhuak to tundin huna La Liga a Barcelona le Real Madrid te hi champion tura in umna beran niya anni pahni atang hian champion an chin ngei po abeisei omani La Liga season kalmeka hian gol khung tamber chu Kylian Mbappe hian niya gol som pariat akhung ting to ama hnaiber tu ain gol sari in akhung tamjok Mbappe hian season kalmeka Real in La Liga match an khel zong som pariat hi a khel kim veka match a khel zat gol akhung ba ka hian assist tumli anei tel Champions League a match nga khelin gol kwala yakhunga Champions League season kalmeka po hian top scorer animek Copa del Rey a match khata tangin gol ni akhunga assist tum khat anei tel bok tichon Mbappe hian season kalmeka Real Madrid tan hian match somni pali khel to in gol somni pakwala yakhung to a assist tum nga nei tel cheu bokin match somni pali atangin goal contribution somthum pali loi anei tlingani Kylian Mbappe hian Real Madrid superstar thin Cristiano Ronaldo record ani ruala Real Madrid tan kum khat chung calendar year khata gol khung tamber record gol somnga pakwa khunga Ronaldo an alo siam to Mbappe hian apuitlin veta ka wangin anni pahni hian Real Madrid tan kum khat chunga gol khung tamber record anchel dunta ani English Premier League lama kaita ila Englanda tualchung football league sangber English Premier League ka hian Leeds United in gol khatin Crystal Palace an neya Leeds United tan hian Dominic Calvert-Lewin an gol ni khungin Ethan Ampadu le Anton Stadsten gol khat veven khunga Crystal Palace golam chhun hi Justin Devaney khung ani Bournemouth le anmi khwal Burnley te chakjak omlawin anin thathena he mecha hian Bournemouth he minisam ruk pasarina Antoine Semenyo mangin ma an hruaya minisam kwana Burnley hian Armando Broja mangin an sut vele a chakjak omlawin anin ne tok he mecha hian Bournemouth hian hun tha anin siam tam hlea ma se hun tha an nei tamber an khoral veka wangin an chakjau tabik lawani Brighton le anmi khwal Sunderland ten hun tha an nei te khoral 5 vekin gol khung lawin anin ne toka Wolverhampton po chakjau lo chhun zom zelin anmi khwal Brentford laka Sydney final tloma Brentford gol ni te hi Keane Lewis Potaran second half a akhung te anni Newcastle le Chelsea in machona chakjok omlawin gol ni veve khungin anin ne toka he match hian Newcastle hian bulan tan thale minute lina leka Nick Vultemade mangin minute lina leka Nick Vultemade mangin ma an hruaya minute somhnina Nick Vultemade bok hian khung belin mual nei tu Newcastle hian minute somhni chungin Sydney fine ma an hruai mana ma se Chelsea hian second half a shoot zawin minute somli pakwana Reece James an free kick goal moi taka khunga an sipora su thennu hian minute somruk parukna a Chelsea forward Joe Pedro an athiam thil lan tirin Chelsea sipur su zona goal a khunga chakjok omlawin an chinta ani Aston Villa in an mikhwal Manchester United gol ni gol khatin an ne boka Aston Villa tan Morgan Rogers an gol ni khungin Manchester United golom chhun hi Matheus Cunha an akhung ani he matcha hian Manchester United in gol ni an chwa dana an defender lani Euro dem thei ania an gol chhoma sazoka Euro hian olsam takin Morgan Rogers ain paltlang tira Morgan Rogers hian pressure nei mi lawin aduang thala thain a pet lu thaya Aston Villa gol ni na Rogers akhunga po hian leni Euro an achil man ngei tura ngai achil mai lo awanga gol lu ti thei ani Manchester United hian an tlar hnung nge tok lo an tuar hle Manchester City ero in result tha an nei chunjom zela an mikhol West Ham United sethum final ne he match hian City tan Erling Haaland an gol ni khungin minute ngana le minute samruk pakwana akhunga City gol khaddang hi Tijani Reinders a minute samthum parian na akhunga ni he match hian West Ham hian gol khungna hun tha anin siam ve boka ma se hun tha an nei te an khoral 5 veka Manchester City po hian gol tamjok khung thei ni in hun tha an nei dangte gola an chantir thei bik lova heti chung hian sithum faya chakin phu takin point thum an hlo chuak ani
English Premier League matchday som pasarina in khel ngai ven lo bera Tottenham le Liverpool anin machona he match a hian goal thum alut goal lu mai minute somthum pathumna red card porania Tottenham playmaker Xavi Simonson Liverpool team captain Virgil van Dijk ka chona atlo pala VAR endik ani hnuin fall lawam taka ngayania red card achoi pha ani mual nei tu Tottenham hian minute somthum palina atangin player claim chokin ani khalchun zoma tul pha heti chung hian first half a goal lut lovin second half a ero goal thum alut thunga minute somnga parungna German playmaker Florian Wirtz siam saka tangin Alexander Isakan Liverpool ma ashwai puya German playmaker Florian Wirtz hian English Premier League ka assist anei masak ber atongta ani Alexander Isak hian Liverpool hi ma shwai pui ma sela ain hliam nga la khelchun zom thei lovin Jeremy Frimpong an athak Alexander Isak thak tu Jeremy Frimpong hian goal a thok chuak boka a cross ball Tottenham player tena anlo dan pera tangin Hugo Ekitike a minute somruk parungna Liverpool goal ni na ataulu tani heminu hian in khelbo rok tangzui zelin Richarlison an minute somriat pathumna Tottenham tan an sipura su thena Tottenham hi player tem jok ni ma sela an sipuran su then nu hian an phur thar leya Liverpool an chasual teu thin le hetiang kara hian additional time minute somkwa pathumna a Cristiano Romero in sum zo lovin Ibrahima Konate atlo luya double yellow card kaltlangin red card achoi he match hi in khel hmuna mania mol nei tu Tottenham lam anlung oi lo lebok Ekitike goal khung dana Romero laka a fall ngei ani tiin an social na saleya ma se match referee in goal a pom thunga referee thutluk na then khata Tottenham player te hi lung oi lovin Romero pheichon red card achoi ma atang toin referee angur chur renga Ibrahima Konate laka fola double yellow card kaltlanga red card achoi nuwa po referee laka aang zui na sa hle Liverpool hian hun tamjok player tamjokin an khel chungin Richarlison an Spurs tan goal khung nuwa an chasual teu thin leya ma se Liverpool goalkeeper Alisson Becker le an defender te an tang tluan thei shrama in khel borok sang taka hian Liverpool hian point thum an lo chuak ta shram ani in khel danga te bula ma hroi tu Arsenal in Everton khel mola point thum harsa takin an lo chuaka he match a hian goal khachau lutin golom chun hi minute somni pasarina penalty atanga Victor Gyökeres an akhung ania Arsenal hian set piece an lo chua corner atanga ball kala tangin penalty hian lo chuaka gola chantir zuin point thum lo chuanan an hmangtang kai ta ani he match a hian mual nei tu Everton hian chance in siam an har sat leya in khel chungin Arsenal goal zone a voi khatma an bet lova Arsenal po hian goal khung tuma Everton goal zone a pet tum ni chawan neya ma se penalty an lo chu an chortang kai theya wangin point thum hlutak an lo chuak ta thawani ti hian zanin dar khat le chan vea in machon tur Fulham le Nottingham Forest ti lo team dang som pariatin English Premier League a hian match som pasari theu an khel tingta a heta tang hian Arsenal in ma hroi zui zelin point somthum pakwa an neya anni hi goal somli pakhat khung to Manchester City ti lawa chuan Manchester United nen goal khung tam berni in goal somthum pakhat veve an khung tingta a Arsenal hi goal chuatlem berni mek bokin goal som chau an la chua ani Arsenal big hi tlom tlember an ni boka tum ni chau an la tlom te bula pani na Manchester City hian poi somthum pasari an nei meka ma hroi tu Arsenal an phak lo na point ni chau ni in season kal meka goal khung theiber team hian champion be seina an nei sang hle pathumna Manchester United ne tu Aston Villa an om chun zoma point somthum paruk an nei season bultan mai Villa hian anin siam that nuwa ma an son chak leya champion be se ngam khopin an khel tamek palina Chelsea omin pangana Liverpool nen an point nei ain zata point somni pakwa veve an nei ma hroi tu Arsenal an phak lo na point som lai ani thung parukna Sunderland omin point somni pasari an neya kai thar team hi an che thale pasarina Manchester United ombokin pariat na Crystal Palace nen point somni paruk veve an neya team lang sarjinga Newcastle som pakhanna omin point somni pathum an neya Tottenham hian point somni pahni chau lanei bokin som pathumna an ommek Wolverhampton an chak zo lo chunjom zela season chanve an mangtling trep to a khel som pasari atangin tumni chau draw an nei ti lawa chuan point lo chuak me lovin an om ta zel Wolverhampton hian point som nga pakhat lo chua thei atang hian point ni chau an la lo chuaka table monga an om som pakwana Burnley nen anin thlawna po point kwa lai atlinga Wolverhampton hi an relegate ngei tura ngai na alian ta zelani
Premier League season kalmeka hian Erling Haaland hian goal akhung tam bera goal som pakwaloi akhung tling le der towa ani hian City ina Premier League match an khel zong som pasari hi a khel kim veka match a khel zat aya tam goal akhung Champions League a match ruk atangin goal ruk akhung to boka avain season kalmeka hian City tan match somni pathum khel to in goal somni panga akhunga assist tumli anei tel cheu bok Haaland hian Champions League a team paruk ama chan to atangin Leverkusen laka chau goal akhung lova Napoli Monaco Villarreal Dortmund le Real Madrid laka te goal akhung veka tun season a hian Haaland hi ache thaleya team ama chon to somni pathuma tangin team paruk laka chau goal ala khung lo European top 5 league ho hi heti zong hian khai kwal vele talokila English Premier League La Liga le Serie A hian team somni theu anin ela Bundesliga le League 1 a team som pariat veve anin el boka League 1 big hichuan classic chol an mangchan to achu wangin tun in rinni le pathiani ate khan in elna an khel chun zom ve lawani European top 5 league a hian English Premier League a team in Elten match som pasari le match som paruk an khel to hloma La Liga a match som pariat som pasari le som paruk te an khel hloma Serie A match som paruk le som panga an khel hlom boka German League sangber Bundesliga a match som panga thewan khela League 1 a match som paruk theu an khel to bok tichuan League 1 bika hian goal som thum khung tling team pathuman oma goal som ni khung tling team som pakhat om bokin match an khel zat som parukania an match khel zat talpo goal khung tling lo goal som paruk khung tling lawani chu chutiang club chu pathum an omani Serie A hian goal som thum khung tling team pakhat goal som ni khung tling team pasarian oma match som panga le som paruk te an khel to hloma an match khel zat po goal khung tling lo team hi team pali an omani Germany a football league sangber Bundesliga a hian goal som nga khung tling club pakhat omin Bayern an nia Bayern Munich hian goal som nga panga loi an khung towa European top 5 league a Bayern Munich hi Barcelona nen goal an khung theifal Bundesliga a hian goal som thum khung tling team pali omin goal som ni khung tling team som pakhat an oma match an khel zat som panga le som paruk te ani hloma mani match khel zat goal khung tling lo team hi team pathum an omani Spain a league sangber La Liga a goal som nga khung tling club pakhat omin Barcelona an nia goal som nga pakhat an khung kan soitak angin Bayern nen tun season a hian goal an khung theifal hle goal som thum khung tling team pali ombokin goal som ni khung tling team som an oma La Liga a hian team in el som ni in achan ve som in goal som ni an khung tlinga achan ve som dang hian goal som ni an khung tling lawani match an khel zat som paruk le som pasari te ani hloma La Liga a hian mani match khel zat po goal khung tling lo club hi club pasari an oma an zinga club pakhat Real Oviedo phei hi chuan goal som tak ngel po an la khung tling lawani English Premier League a goal som li khung tling team pakhat omin Manchester City an nia goal som li pakhat an khung goal som thum khung tling team pathum omin Manchester City Arsenal le Manchester United an nia goal som ni khung tling team som pali lai omin goal som ni khung tling lo hi team paruk chawan oma hetiang ani awang hian European top 5 league a English Premier League a hian goal som ni khung tling an tam bera goal khung thei tak tak team an ni hlom awangin che sual po a ol sam renga lelam zonga clear ero chuan attacking player an nei thalwa nge nia defending chiat wang ti po angai tua thei ome English Premier League a hian match an khel zat hi som paruk le som pasari ania match an khel zat talpo goal khung tling lo team hi team pakhat chau omin table monga Wolverhampton hian nia ani hian goal kwa chau an la khunga goal som khung tling lo om chun an ni bok tun season a an khel to china La Liga le English Premier League a chau hian goal som khung tling lo team an omani nizana vekhan Africa rama in elna sangber AFCON khel chun zom ni in heta hin in elna thleng tu Morocco in an mikhwal Comoros ni final neya Morocco tan hian Brahim Diaz an minisam nga pangana gol masoi khungin minisam sari palina Ayub El Kabi ana khungbel boka Morocco hian phu takin point thum an hlo chuak AFCON hi zan ina an khel chun zom dona dar sari lechan vea Mali le Zambia anin machonanga dar som lechan vea South Africa le Angola anin machon don boka zan lai pel dar khat lechan vea Egypt le Zimbabwe anin machon don bok zan ina in elna dang khel chun zom tura English Premier League a dar khat lechan vea Fulham le Nottingham Forest anin machon dona La Liga a dar khat lechan vea vek Athletic Club le Espanyol anin machon don bok ani
kan topic nun hung beratan transfer thuleng soita ila BBC na akhon khom atar lana Athletic in tar langin West Ham chuan kumsomni pangami Wolverhampton tana khelmek Norway striker Jorgen Strand-Larsen hi January tha laklu antum don Telegraph in tar langin Liverpool chuan an Swedish striker Alexander Isak hi ahliamnat an hlau lea ahliam chungchang hi endik mek ni in engchen nge achol ngai don ti ala chiang lova ain liamna tawiawani chuan Bournemouth atangin ganin forward kumsomni pangami Anton Semenyo hi a release clause mangin lei antum don ani Football Insider in tar langin Aston Villa chuan Wolverhampton atangin Norway defender David Moller Ulfe kumsomni pathummi hi laklu antum dona January thachung nge hian lei antum don Sky Sports in tar langin West Ham le AC Milan te chu German forward kumsomthum pani mi Niklas Füllkrug chungchanga anin dor chunjom zel Team Talk in tar langin Chelsea chuan kumsom parian mi Jengtana khelmek Greece midfielder thangduang tak Konstantinos Karetas hi laklu ngai antuma European team lian dang te poin laklu antum hi Chelsea hian chan ngei antum ani Code of Sight in tar langin Liverpool le Manchester United te chu Lille midfielder thangduang kumsom parian mi aye buadi laklu tumtu singa antel Fabrizio Romano an tar langin French center back kumsomni pasari mi Chelsea ina an thlau thlak Axel Disasi hian January tha Chelsea achua sandona club engi musatin tuna hian an be sei mekani ole khati sin kha tun thuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se